Popi Tharambagi Faraba Village Secretary BP Lokaptagi Nanthoklure Kangpokpi PS ki OC ayo suspend tawkhre BDF ani tattawre Kangpokpi district ki tamay lambigi manung hanjinba mafamsingda chingmai kokthoklaga hawai thrak pambi marakta Popi Tharambagi Farga purakpa khulgi secretary amasung vice chairman Lokaptagi Nanthokankhibagi maralda Kangpokpi police station ki officer in charge OC amasung case adugi investigating officer ayo suspend tawkhre Thabaktagi suspend tawkhraba OC adugi maming Inspector Henmin Thang Kipgen amasung ayo adugi maming na Sub Inspector SL Saimin Thang Kawe Khulgi lusingba ni adubo lokapta thamlaba matungda santri taba BDF ki personnel ani amaso makhoi nanthokibada lawtunaba yawi haibagi maralda thabak tatpa yabagi phibamda leire makhoi mari mak police na fare amasung makhoi gi mathakta logi oiba thabak laukhanana ba sem sakhre thajaba yaba mafamdagi phangba pauna hai Chingmai Park Sana Kokthoklaga Horticulture ki potsai thari bani haiduna Hawai thrak maraktuda Popi Pambi tharaga lairambado Police Department ki drone na video footage laurakpada thengnarakpanai Maru koklaba singsang pareng adu da tawramliba thabak sing adu gidamag Selsi khulgi chief amadi atai lusing basing fagalakna ba mathak thongba sing na Senapati District Police ta khangan kheng Madugi matungin na makhoi ani adu wahong pahong na ba ngahan Faraba tungda Kangpokpi Police Station ki lokap ta thamle hai na pau pirakhibanai Makhoi ani bu kupna amasung makhata na wahong pahong tawbagi tangai fadaba leibana maram oiraduna Imphal thanada oina purakna na ba pauktak pirubada village ki secretary amasung vice chairman adu lokapta ki Nanthoklure haiba khangalakhibanai thokdok adu police personnel singi marakta loktuna bani haina chief minister Nanthoklure biren mai hauna saukhe makhoi ani mak amukhan na phagada bani haina henba force kaya marum mafam du da thajin khi amasung kaina thangda makhoi ani mak police na phagat pangam khi haire Popi Pambi Thabaga Mari Lainana Khulgi Lusing Basing Faraba Tungda Nanthokiba Amuga na Phaba Masung Mari Lainaba police personnel sing Thabaktagi suspend tawbagi wapamadu Ngarang Chief Minister Secretary ta DIPR gi calendar amasung diary phongbagi thoramda paumi singna Hangba wahangi paukhum sing pirakpada Chief Minister Nongthongbam Biden na phongdorokpa nei Chief Minister na hai Manipur laingakna War on drugs hawdoktuna lanjang ama waina sangsilakiba se kumja 2019 gi September 18 dagi nei Lamdam asigi purup kayagi lusing basing na hongnaruba tawdana thoraktuna Imphal gi botta miyam punna drug imayokta lanjang sangsin na bawasak nakhiba nei haukiba chahi khara asida chingi lamda ayamba Popi thabagi thabak ase thadokna ba haurakle hauje kanglup khara leire chingi ningthau khara da ki hallaga natraga makhoi gi lamase asan bo oina lauraga khulai paiba kanglup khara na Popi thabagi pau leire madu hek phadriba phawbade matam khara tumina thamkhige Hana Popi Tharamba mafam sing ase Popi gi mahut sinba potlam kaya piriba nei Ivada ge Trifed RD and PR gi khuthang da horticulture gi khuthang da amasung startup gi khuthang da mahut sinba yaba piduna chada marfu ge mathakta ahongba laklaba nei adubu mafam khara da pau khara pirakpa leire mafam sing adu drone thajinduna khangdokpa nei mafam sing ase manghan baga loinana mi thajilaga manghan le Kangpokpi police station gi manung chanba Selsi da ngarang su team sing thajin khrei mafam aduda na police yauna district administration gi team sing yaure hai riba khulasi hana yamba loina awareness piba loi khrabane ningthau mayam kauraga awareness pi khrabane maram asina ningthau mayam ase kauraga ki halibra karam tawna makhata na thabano aibadu khangdok patai ngahan khulama ni gi ningthau sing kaubane maduda wa hangnaba Imphal da purakna ba haibada chen khrei haiduna hairakpane Khudakta OC ne ayone security duty taba personnel ani adu pharaga purakna ba haibadage makhoi mari mak Imphal da purakhrei makhoi suspension tawre amasung lokap ta thamlei Popi thariba mafam sing adu da chawba team ama tharaga matau karamna mafam sing asida Popi thabano haibadu thidokna ba khangan khrei haujik thingliba se miyam amasung media gi mateng dage nei laingak asina wabade ngasigi mirol asi mayai ka bachinjang na koisilak lei masida natana Ecology amasung environment sector da sathina sokal lei irrigation kaman area hectare lising kunni haibadu ising leringai matam ge nei haujikti ising thokpa state ki ifut cha da yangkhai di kangkhrei ising yaudana ikoina karamna hingadori bano pamlau ubada kaide maduna miyoi bada ka hena manghan de pamlau ukhiba mafam chahi khara leiraga uwa haugalak e adubu Popi Tharamba mafam sing de chemical har maya maduna haugat palloi miyam na sumasi thingbagi thabakta Lainga khakta da thadok pigano miyam hauna dugumba tawriba miyoising adu tawdana ba hairaga lainga ka wari sanahan ba mathau tai laikai amada drug guli yolamba sing adu pharaga phuba natabada
पुलिस नत्रगा चीफ मिनिस्टर इसामक्ता पुरक्लगा अपामदु करिनो हाइबदु खंगनबियो ड्रग पोपी असिमदि अखोय मियाम पुनलगा मुथतलमलसे मतम अमद ड्रग नहा कया सोगंदुना लमदम असिदा HIV/AIDS पॉजिटिव ओइबगी चांग असे यामना वांगलंबने हौजिक मियामना कन्न होनदुना HIV पॉजिटिव ओइबगी मसिंग असे हंथरकलिबने हौजिकना नहासिंग असे अमुक फैशन अमा ओइना येतुम सिरिन सिजनरगा स्कूल कारिबा अंगांग कया सिरिन्स कापा हौरे मदुदा HIV गा लोइनबा अमा शेयर तौरुबा मतमदा सोइदना इचा मांगदौरिबने इचा नुंसिबा मपान थोकपदा इचा मांगबने इचाबु नुंगदा नुंसिबियो मयामगी मतेंग अमसुंग चिंगी मियामगी मतेंगा लोइनना पोपी थाबा थिंगमिनसे क्रिसमस हेक लोइबगा चिंगी चिपसिंग कौरगा मखाताना अवेयरनेस पांगथोकना होनरसि हाइखे एयर एम्बुलेंस की मतंगदा पाउमिसिंग हंगबा वहांगी पाउखुमदा चीफ मिनिस्टर ना हाई मसिगी वाफम असे गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला लेरिंगैदा कन्न होनरंबने अदुबु मसी मफम अमतदा खामलगा लैबदी यादबना अवांग नोंगपोकी ओइना उड़ान स्कीम की मखादा पुखलंबने अदुबु मणिपुर की ओइना हेलीकॉप्टर सर्विस असे अनि लैरगने मसिदा नॉर्मल हेलीकॉप्टर सर्विस अमा अथु अकाई की सिजनबा यारगनी हाइबगे थाजबा लै हाइखे कोविड की मतंगदा चीफ मिनिस्टर ना हाई कोविड असे युमलो नरिबा लैबा खरदा फिबम सोक्सिलकपा सि यंगलगा अनौबा स्ट्रेन असे इंडिया दा केस अनि अहुम थेंगनरबनिना हौजिक हेल्थ मिनिस्टर अमसुंग कमिश्नर सिंह यावरगा मिफम पांगथोकतुना तौगदबा अमसुंग तौरोइदबा वाफम कया फोंगदोकलिबने लोइनना पाक्सना मास्क उबननबा थबक लौखलगा नै लोइनना vulnerable area खरददि थबकसिंग पाइखतनबा होनरि हाइखे अमरोमदा पुलिसदगी नांथोकतुना सेनख्रबा सेलसी खुलगी लुसिंगबा अनि अदु पुलिसना फारे हाइरे फारबा मियोय अनि अदुदे कांगपोकपी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सेलसी विलेज के सेक्रेटरी पाउखोमांग डेविड किपगेन सही निफुगा माथोय अपोकपा लैखिद्रबा जांखो हाउ किपगेन अमसुंग खुल्लदुगी वाइस चेयरमैन केन खोलुन किपगेन एलाइस हेलुन सही होमपुगा निथोय अपोकपा लैखिद्रबा खोहेन किपगेन कौवी हाइरे मखोय अनिमक्सु इम्फालदा पुरखरे हाइना पाव असिना मखा तारे लोइना नंग हानुमिदांग फागतख्रबा कांगपोकपी पुलिस स्टेशन दा गार्ड की थबक तौबा बीडीएफ पर्सनल अनि अदुगे मथक्तसो एक्शन लौखनबा थबक पाइखतपा हौख्रे हाइरे पाक्तक नन्ना पोपी थारंबा यानथतख्रे संग तरेत मई थाख्रे मणिपुर की तोंगान तोंगानबा चिंगी मफम कयादा थारंबा पोपी पाम्बी पाक्तक नन्ना यानथतपगा लोइना पोपी थाबगी दमकता सिजनबा लौतांग संग अमदे पोटसै मई थादोक्तुना मांगनख्रे पुलिसदगी फंगबा पाउना हाई कांगपोकपी पुलिस स्टेशन कोनबा सेलसी विलेज के खाथंग सिंगसांग नापोमगी एकर कुंथ्रारोम पाक चाउबा सिंगमाइदा थारंबा पोपी पाम्बी सिंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी न लुसिंगदुना एनएबी पीएस की एसपी एमपीटीसी पांगैदा ट्रेनिंग तौरिबा कांस्टेबल चने एमआर अमदी आईआरबी कंपनी अमा याउना यामलबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना पाक्तकनना यानथतुना मांगनख्रे मफम मदुदा लेरंबा पोपी थाबगी थबकता सिजनबा हार थुम पैकेट सिंग हावी साइड अमदे अतई पोटसै थंबा संग तरेत अमसो मई थादोक्तुना मांगनख्रे पोपी पाम्बी यानथतपगी ऑपरेशन अदु मणिपुर पुलिस की डीजीपी पी दोंगेल एडीजीपी एलओ एल काइलुन अमदे आईजीपी जोन 1 थेमथिंग नासंगबगी सुपरविजन मखादा सथकिबने मखोय मसामक्सु मफम अदुदा लाक्तुना यंगसिनखे मफम अदुदा पोपी पाम्बी सिंग थारमलिबा मियोइसिंग मसक खंगबा ngamle अथुबा मतमदा फारगनी हाइरे अतोपा मदा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा थिंगाजांग विलेज के फॉरेस्ट एरिया की लम एकर होमपुगा मरी रोमदा पाक्तंगना थारंबा पोपी पाम्बी सिंग चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी न लुसिंगबा फर्स्ट आईआरबी के पर्सनल मरफुद्रा याउबा मसिंग यामलबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना यानथतुना मांगनख्रे पोपी पाम्बी सिंग अदु थाबदा चेनबा थिंगाजांग विलेज चीफ कामसै हाउकिप सही निफुगा निपाना पोकपा ओथांग फारे महाकी मथक्ता केस अमा लौखतले हाइरे अमरोमदा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तुंगौ चांफुंग अमदे तोरा हाइरिबा चिंगसांग नापोम सिंगी पुन्ने एकर निफुरोमदा पाक्तकनना थारंबा पोपी पाम्बी सिंग उखरुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस एमआर एनएबी अमदे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पुल्लगा चलिबा था असिगी मनुंगदा यानथतुना मांगनख्रे मफम सिंग असिदा पोपी पाम्बी सिंग थाबदा चेनबा मियोय खरा मसक ममिंग खंगबा ngamle मखोयसु अथुबा मतमदा फारगा नै कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के साइकुल पुलिस स्टेशन कोनबा मोलकोन अमदे फुलाइजांग चिंगसांग नापोमगी एकर तरारोम पाक चाउबा चिंगमाइदा थारंबा पोपी पाम्बी सिंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस एनएबी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदि असम राइफल गे अपुनबा टीमना ngarang yanthatu na mangan baga loina na case ama lakhatu na tharam liba miyo sing phana ba thigat pa hore hai re aroi bada tabiri ba pum namak po thagat chare